الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوتو تكين ويارا إرجع جوابدو إسني كمنا إرجع جمتشو إرجع كنمو أستاذ رأي أبا متشا كلتي دان إسني دبسو يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجع جمتشو في رجال مالك جناني جمعتنا مع جمعتا نمني تكون كان تتفقون متوقع كان جلدي منما مليونا يوكانيس ملايينا. Namni tokko yeroo tattaafate imaama namaa ta'u kartidhatee salaatu biyya guutuudha jechuun maanaan. Kanaaf akkuma beekamu sagantaan yeroo dhiyeenyaa kana sanbata guddaatti qabannee turre sagantaa kana kan qabe numa Sheekh Hajji Ibraahimii fi Dr. Kamaal Faa Sufiyaan Kaamil Shamsuutii fi akkasumas Sa'iid Al-Kadir jamaa kana wajjiniin taanee sagantaa guddaa tokko qabannee turre sanbata guddaatti inninis kolleejjii Imaamu Shaafi'ii kan magaalaa Adaamaatti ijaaramudha. Sagantaan dabarfateetu hin ta'in sagantaan sanbata guddaa sagantaa biraatiin qabameera waan ta'eef sagantaas keenya guyyaa sabtii yookaanis immoo sanbata duraa jechuudha xinnaa yookaanis akka naannoo biraatti akkasitti akka nu hubatamee sagantaa kanarratti hirmaannaan gaariin hirmaannaan bareedaan Sheekh Hajji Ibraahimiin kan qophaa'ee manni kaarimeetirii 30 irratti manni barumsaa Imaamu Shaafi'ii ijaaramaa jiru sun akka galma nuu gahu bakka nuu gahu waan dandeenyuun naannoo magaalaa Adaamaa qofarratti hundeetu hin ta'in namni ergaa kana dhageessee wahiin keessa buufadha. Mana barnootaa kanatu kan Islaamaati. Bahaa ta'u dhiyaa ta'u kaabaa ta'u kibbaa ta'u mana barnootaa kana keessatti ilmaan guddifadhee gabbaafadha jechuu namni qalbii kee keessaa qabdu. Egeree keenyaaf nuu qophaa'aa jira jechuu namni qalbiidhaa qabdu achirratti hirmaattee waan dandeessu bolokeetii tokko nuu bituu dandeessus. Wama humna keeti achitti immoo argameetu man du'aa kadhadhee galallee jettus akka achirratti argamtanu kabajaadhaan dhiira hin qabu dubartii hin qabu hundi keenya achitti yaanee daboo markaza Imaamu Shaafi'ii ammaaf manni 16 ijaaramee jira. Namni nuti hirmaachifachuu deemnu manni nuti barbaannu mana 60 oli ammaaf mana 16 qofitti gariin al khayrii wahiinu ijaare kanatti aansuudhaanii amma waan guddaa tokko ummatuma keenyaan rabbiin ofii isaatii dadhabee miti kan akka nuti hojjennu haajamuuf utuma ofii isaatiif hojjechuu beeku gumaata keenya akka nuti keessa buufannuufi akka gumaata keenya ashaaraa keenya anis mana keenya mana kana keessaa ilmaanitti waan dabru waan ta'eef bolokeetii tokkoon keessaa qaba dhibban keessaa qaba sibiila feerroo tokkoon keessaa qaba jechuutu itti barbaadamee jazaakumullahu khairan hirmaannaan keenya guyyaa sabtii sa'aatii 2 irraa jalqabee achirratti baallamni keenya magaalaa Adaamaa markaza Imaamu Shaafi'ii keessaa ta'u waliin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhaamsa gabaabduu isi bismillahirrahmanirrahim dabalata akkuma boleessi keenya salraa abbaa machaa ibsatti laficha deemnee ilaallee daawwanneerra kaarimeetirii 30 Adaamaa walakkaadha iddoon illee iddoo argamu miti ground plus 1 ijaaranii tattaafatanii sheekni guddaan waggaa dheeraa qabsoo islaamummaadhaaf uummata keenya kan qabsaa turani ammas kolleejii jalqabanii gara fuulduraatti kan yuunivarsiitii ol ce'u masjiida illee keessatti ijaaranii ofiisa illee biiroo illee achitti jalqabanii deemaa jiru. Qophaa isaanii ka'anii amma kana ga'aniiru amma kana irratti immoo hundi keenya uummanni keenya guutuun irratti birmachuun dirqama keessaayyuu uummanni keenya iddoo sanarratti gaafa argamuun keenya dirqama shari'aatti dirqama diinii keenyaatti wal gargaaruu qabna biiznillahi ta'ala achirratti wal agarree inni horii qabu ni qarshii qabu qarshiidhaan inni humna qabu humnaan inni du'aa'idhaan wal bira teenyee yuunivarsiitii keenya kolleejii keenya ofumaan alal khayri taane haa ijaarannu sichi biyya arabaa eeguun biyya biraa eeguun abbateera biiznillah ofumaaf ijaarra achitti argamnu siniin jedhanis jazakumullahu khairan warra biyya alaatiifis ergaa ummata keenya warra biyya alaatiifis warra afaan kana hin dhageenyeefis dhaamsa gabaabduu ustaaz Raayyaa irra deebitanii afaan Amaaraatiin afaan warri kun beekuun afaan hundaanuu ummata islaamaa guutuudha. ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا وندم التوقعوا كاون قدم يهون برنامج زين نبرة برنامج جن لما تيجي بسيه بمدرجوا ترامست أمست نبرة يتعزو برنامج ترامست يتعزو ليلا برنامج تيزو بوتاون سلة تعزبن أهون ودت الرارات ودزي بما شاعر ትልቅ ፕሮግራም እንደሚካሄድ ነው ያውም የዚህ ፕሮግራም በአዳማ ከተማ ላይ የሚገነባው ትልቁ የእስላማዊ ኮሌጅ
እየተገነባ ያለበት ሁኔታ አለ። ኢማሙ ሻፊዒ መርከዝ በሼህ ሐጂ ኢብራሂም የተጀመረ ነው። የተጀመረና አሁን 16 ቤቶች በአለል ኸይር ተሰርተው ሌላው ከ60 በላይ ቤቶች ይፈልጋሉና ይህ ያካተተው ብዙ ነገሮችን ነው። አዳር አይታሞችን የሚቀበል 500 አዳሮችን ህፃናቶችን የሚቀበልና ብሎም ደግሞ በአካባቢው መስጂድ በዚያ ውስጥ መስጂድና 16 ቤቶችን ያስገነቡ ሲሆን ተጨማሪ ቤቶች እነዚህ ገንብቶ ከግብ ለማድረስ ግራውንድ ፕላስ 1 ተጀምሮ መንገድ ላይ ያለበት ሁኔታ እኛ ራሳችን በቦታው ተገኝተን እኛው ራሳችን ፕሮግራሙን አስይዘናቸው እንደሄድን ይታወቃል። ስለዚህ የእሁዱ ፕሮግራም በሌላ ፕሮግራም ስለተያዘብን ቀጣዩ አሁን በሚቀጥለው ሳይሆን ከእሁድ ቀደም ብሎ በሚገኘው በዚህ ቅዳሜ ሁላችንም በምንችለው አቅም እዛ ላይ ተሳትፈን እዛ ላይ ከኛ የሚፈለገውን አሻራችንን እንድናሳርፍ በአካባቢ ተወላጆች ብቻ የተወሰነ ሳይሆን በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በደቡብ፣ በሰሜን ሁሉንም ያካተተና የህብረተሰቡን ርብርብ ስለምፈልግ እዛ ተገኝተን እኛም ይሄንን ኸይር አንድ ብሎኬት እንኳን በመግዛት ኸይሩን እንድንቋደስ አደራ እንላለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ምናልባት ተጨማሪ ኡስታዝ ሃይደር ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ያው ኡስታዝ ገልጸውታል። እዛ አዳማ ከተማ ላይ 30,000 ካሬ ሜትር ወስደው በዛ ቦታ ላይ ትልቅ ኮሌጅ ወደ ዩኒቨርሲቲ ሊሸጋገር የሚችል ተጀምሯል። ግራውንድ ፕላስ 1 ተሰርቶ 16 ክፍል አልቋል። ትልቅ መስጂድ እዛ ግቢ ውስጥ ተገንብቷል። እንደዚሁም ደግሞ ለቢሮ ግንባታ ተጀምሯል። በዛ ቦታ ላይ ብዙ ከኬጂ ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል እንደዚሁም ደግሞ ራሱን የቻለ ዩኒቨርሲቲ ራሱን የቻለ የቲሞች ማሳደጊያ ብዙ የሂፍዝ ማዕከል ያለበትና ብዙ ስራ ብዙ ፐርፐዝ ያለው ቦታ ስለሆነ በዛ ቦታ ላይ ሁላችንም በመንችለው ተረባርበን ሁላችንም በመንችለው እዛ ቦታ ላይ ተገኝተን የምንችለውን ለማድረግ እስላማዊ ግዴታችን እንድንወጣ ጥሪ ተላልፎልናል። ያም በጥር 4 የፊታችን ቅዳሜ ሁላችንም እዛ ተገኝተን የምንችለውን ነገር ማድረግ ይኖርብናል። በየቦታው በየአካባቢው ሁላችንም ያቅማችን ማድረግ ይኖርብናል። ካሁን በኋላ እኛ አረብ ሀገር መጠበቅ ፈረንጅ ሀገር መጠበቅ አለል ኸይር ሌላ መጠበቅ የለብንም። እኛው ራሳችን አለል ኸይር ሆነን የምንችለውን ነገር ለማድረግና ለአኺራችን ቤት ለመገንባት እዛ ቦታ ላይ እንገናኛለን ኢንሻአላህ ተዓላ። አላህ ይዛ ሰው ይበለን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም። በመቀጠል እንግዲህ የምትመጡ ወንድሞቻችን ዲስታንስ ኤጁኬሽን አላቸው። እዛ ቀርባችሁ መማር የማትችሉ በርቀትም መማር ስለምትችሉ ከዚህ በፊትም ስለተጀመረ ዶክመንታችሁን ይዛችሁ መማር የምትፈልጉ በጠቅላላ መመዝገብም የምትችሉ መሆኑን በዚሁ እያበሰርን በጠቅላላ ለሙስሊሙ ኡማ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። በቀኑ ቀን እንገናኝ። ቅዳሜ ነው የሚቀረን 3 ቀን ብቻ ነው ኢንሻአላህ በአዳማ ከተማ ሁላችንም ተገናኝተን የምናበስርበት ይሆናል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ምናልባት ውጭ ሀገር የምትገኙ ሰዎች ባላችሁበት ቦታ ተገናኝታችሁ ግሩፕ ሰርታችሁ ከዛም በኋላ በምን መልኩ መርዳት እንዳለባችሁ በምን መረዳት እንዳለባችሁ በየትኛው መንገድ መማር እንዳለባችሁ የምንነጋገርበት ይሆናል። እናንተም ተነጋገሩበት። አላህ የዛ ሰው ይበለን። ቅዳሜ አላህ ካለ 2 ሰዓት ላይ አዳማ ኢማሙ ሻፊዒ መርከዝ እንገናኛለን። ወሂንቱሪን ኩኖ ዱፌራ በገገመደን በገገመኔ